tu Telefola Radio Samoa le nei tai au, alo mai o talo le aso tofi. E to alua tangata maali liu o maua iata mai to tono le maina to e titi se fulu tasi tau sanga talo na pa, le Pike River Mine, le ana maali li waine luas fuluiva. O le aso na nafina whailo mai e leo leo le maua o ata alo ata ngia mai e vaengo tino to toi o tangata maali liu e to alua, ma leisi to atasi e le o mauti noa le lei. O ata nei na mawe mea po e ata lo whaonga ina nei e whanga nga i tutono le nofuanga e le o mawhaiona o iai se isi e sue ona o le manu manunga i le saunga le mu. Ma i tala leo leo e le o mawhaiona au mai i fafo. E ngolo i le talitonunga o le nofuanga le asa ngā lulu e le to aono i le to avalu. Ma ua whaatalo sanga ina nei tangata sue whaapitoa la tau te sue ina tino mali liu e sue a tili ma whaamauti noa. E leo mawhaiona whaalau i loa whaalawa i tele ata na maua, ma ole pōna a mata whailoa i ai leo manisi o aingo i lātou na mali liu i Greymouth, whaatatau i ata wa maua nei. O le tae o nei e toi whai ai le isi whonutanga, ma e ui e whaingatai mo le maua nisi o ainga, ai e sili atu le mapu e ala i le mau o tino lātou tangata, na i lo le whaangalo atu. O le aso atai au e atoa i eile se fulu tasi tausanga talu na pāle maina, ma o le toi maua mai o nei ata i le mai a tāpunia o le ulu whale i le maina, e le o malu e lua i le minister e ngafa ma le Pike River Re-Entry, Andrew Little, i le whaai unga na tau fiai, ona o le saunga le mu. Silia male awhia tolu se lau tangata whai ngā luenga i District Health Board po DHB wa mālolo mai ngā luenga, ona ua whaangata tui mua a o lea ele i whaia. E o mai le tau na nawhi e awhia tolu se lau male iwa tangata whai ngā luenga i DHBs mai le valu se fulu awhia le tu whaatasinga. Le ua stood down ona ua le whaamaliaina le polo i ngā le malo. E ta tau ona umane le asonga fua le vai aso le nei wa umatui mua le COVID-19. O le DHB o wai kātolo o maua lunga o na tangata whai ngā luenga leo wa mālolo. Se lau 5.4, so atu ai Bay of Plenty e se lau 2.3, ai lo na tolu atu iai counties Manukau se lau se fuluiva. Ma ia i lātou umanei, e tūsam whaamaunga na whaailoa e wha se lau wonos fulutolu o tau simai, a o leisi umavaenga e le o whaailoa ina o lātou tūlanga. Tala le Herald o loo ngā lulu e pūlenga ma tangata whai ngā luenga o whaamālolo le tū mau mai ngā luenga, e ala le i le tali ino fesili. Whaatala noa le ono mawhaiona awi nātu isi vaenga i ngā lulu e ai maiso le whaamanatu i ai o leo ngā o le tui. O ai fo i tangata whai ngā luenga e toe suia whaai unga i le taimi lea o loo whaamālolo ai, o le a mawhaiona toe fo i ngā luenga pe a uma le tui. O le vai asa fōla o fuafua e mauti no ai, pe to a fia tangata ngā lulua i lalo pūlenga whaitu mālo le soifua mālolo ina, o le atu ua ngā luenga, ona o le whai o le tui. E le 11 na uma le whaasala launga o le tatala o tua oio au kilani, ai a ngai le to a tele e su e awa noa i whai ngā malanga ale e New Zealand. Sa o le tala o le aso sfulu lima o te sema le o le ata tala i whewa inga i kolo sia tua oio au kilani mō tangata ua whai atui po o le whaai loa fo i e negative siaki o le COVID-19. Na whanga i lunga i le lua se lau 5% wha au popo tangata ngai upenga te whai langi al company va lele. O no whanga na tele na tau lia pepa malanga le vale o Aukilani ma Queenstown, Aukilani ma Kalai Estete, whaape Aukilani ma Wellington. O le amatanga o masina nei le ana whailo mai el pule Cedar Company va lele Craig Foreign, o le amo o mia le whaamaoninga wa whaia tui el COVID-19, po le whaamaonia e negative whai unga o siaki ai ele i oso le va lele. O le fwoi alo i ele aso se fulu lima le te tala itua o yo Aukilani lea wha o poponga mō pasese, a mata mai le se fulu lua tau sanga nga i lunga. O le toi tasi le minute le se fulu lua i le pō le aso lua, se fulu whao te sema, lea ua whailoa mai o le a ave e se ai sa o tua o yo Aukilani, lea o lo o iai nei. E le o suia le whaiunga wai heki e ala le wha asao tangata siasianga i atu ilona motu. Whaiunga lea le local board wai heki ana nawhia wha atu mawina pēle sāmo i lato o lo o fianga i atu moa siasinga ma tā whaonga. Ua sa wai male tala e wha ato ato e tatala, pe a mata whaonga le traffic light framework fo, le o lo o tapena ma a whai fo i ato e tatalane. E talia na o tangata ua umatu i e lua COVID-19, po le whaailoa fo i o whaaiunga e negative siaki o COVID-19 na whai e tono le tolu aso, ai ele i whai malanga atu. O lona winga, ele o mawhai lawa e tangata o kilani o na whai malanga atu i Waihiki. Pei ta ele whanotanga na pōna tala noi na ele tala sanga tangata whai pisinisi o Waihiki e ta tala i o na whai toto ai tangata siasi atu, o na ua a fia pisinisi. Ta ua fo i le tusi na tu ina atu i le local board,
o waihiki e whaamoemoe I tangata siasi. E ui la ele o suia le whaaiunga, o lo o talitonu le whaatonu le laulau a whono e tusa matala le staff, ua fesoa soani le tapu o tangata siasi atu I waihiki leuna ia o tangata e whaia tui, le o mai ana nafi waiva se fulu pa sene tangata waihiki, wa umatu I e lua o le koviti. O tala na o le nei tae au, manuia le nei aso.